Is-sena li għaddiet kienet ikkaratterizzata minn temp sħun u żjed ċod minn norma klimatika bl-Uffiċċju Meteoroloġiku jkejjel ftit aktar minn 3000 sija xemx b'seba' xhur ikunu iżjed imdawla mill-medja. L-ogħla temperatura telet sa 42.7 grad Celsius f'Lulju. Apparti minn hekk, it-temperaturi ogħla mill-medja markaw kważi fix-xhur kollha tas-sena. It-temperaturi għolin f'Lulju waslu biex dak ix-xahar jitniżżel fir-rekords tal-Uffiċċju Meteoroloġiku bħala l-aktar xahar sħun mill-1922 l-hawn. Temperatura medja li laħqet id-29.6 gradi Celsius. Fl-eqqel ta' mawġa ta' sħana l-10 ijiem il-merkurju tal-kejl baqatilna sa 42.7 grad Celsius. L-Uffiċċju Meteoroloġiku joħroġ diversi twissijiet minħabba temperaturi estremi. L-aħħar xhur tas-sena mbagħad żammew ma' tendenza u ġabu magħhom temperaturi ogħla mill-medja, inkluż ix-xahar ta' Diċembru li fetaħ l-istaġun tax-xitwa b'temperatura medja ta' 15.9 grad Celsius. Jiġifieri 1.4 grad Celsius aktar minn norma klimatika. Frar kien l-aktar xahar kiesaħ tas-sena u l-uniku wieħed li rreġistra temperatura medja inqas minn norma klimatika. L-istess xahar ġab miegħu l-aktar ġurnata kiesaħ tal-2023 meta fit-18 tax-xahar it-temperatura niżlet sa 5.3 grad Celsius. Il-bqija tax-xhur ġabu magħhom temp iżjed sħun li fal-Mejju u Ġunju meta t-temperaturi kienu fl-istess livelli tan-norma. Is-sena tax-xita minn Settembru 2022 sa wissu 2023 kienet ukoll ftit iżjed imxarba minn norma hekk kif matula tkejlu 544.8 millimetru ta' xita. Ħarsi iżjed dettaljata lejn ix-xita mkejla xahar b'xahar turina kif terz tax-xita kollha niżlet fi frar partikolarment fid-9 jum meta l-maltempata Helios waslet fuq il-Gżejjer Maltin. Dakinhar f'inqas minn 24 sija l-istazzjonijiet tat-temp kejlu 116.4 millimetru ta' xita. Dan għamel frar wieħed mill-aktar imxarraf fuq il-records tal-Uffiċċju Meteoroloġiku. Marzu kien fost l-aktar xhur xotti tas-sena kif matulu tkejlu biss 3 millimetri tax-xita, jiġifieri 36.7 millimetru inqas minn norma. Wara sajf nieċef fil-ħarifa lanqas ma ġabet magħha temp li bosta jkun qed jistennew. Kif l-ammont ta' xita mkejla bejn Settembru u Ottubru kien inqas mill-medja. L-aktar li disappunta kien Ottubru li tniżżel bħala l-aktar wieħed xogħol fir-records. Intant jekk l-2023 kienet nieqsa mix-xita u sejjeti, mhux l-istess jista' jingħata r-riħ li fit minn xhur nefaħ fuq il-Gżejjer Maltin b'saħħa iżjed qawwija minn norma klimatika. L-aktar xhur bir-riħ kienu April u Mejju meta l-veloċità medja tar-riħ qabżet l-10 knots.